ground floor. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're sad. Hola, cosita linda. ¿Dónde está la princesa? When it's one need in the night, one love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Que diga algo, va, que diga algo. Nadia, digas algo. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's Avui el plan és anar al British. A veure si el trobem obert i si no a la National Gallery aquesta tarda, que teòricament els divendres per la tarda obren. I bueno, hem baixat a Westminster, o com es digui, i bueno, pues res, ara anem de caminet cap allà, que això està a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En el Trafalgar Square. ¿Qué hora? Hola. have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus? To the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot. You gave me nothing, now it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, now we're doing it again. You say, Bueno, al final estem al davant de la National Gallery, vale? Concretament al davant, aquí amb la Cris, vale? I aquí hi ha un comptador del temps que falta perquè comencin les Olimpiades de Londres, que no les de Madrid, perquè Madrid no la guanya. to what you got when all you got is hurt. Bueno, estic a la recepció del National Gallery i bueno, simplement volia ensenyar-vos això. Tenen aquí un ordinador que va seleccionant aquest quadre, aquest quadre, aquest quadre, i després, allà al fons, t'imprimeixen un tour tal que així, vale? En el qual vas veient, bueno, pues t'ensenyen per on has d'anar passant per veure els quadres que vols veure. Aquí de fons m'he ficat un del Greco, que em mola que te cagues. ¿Qué te han parecido los cuadros que he preparado en el tour? Muy bien, muy buena selección. Solo que no pudimos filmar porque no nos dieron permiso. La bebé estaba súper interesada viendo todos los cuadros.